ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ። ሽብሩ ቲቻ ነኝ ከሽብሩ ቲቻ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናል። ዛሬም እንደተለመደው አንድ ቶፒክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ስለ ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት ነው። ይሄ ቶፒክ ግሬድ 11 ኬሚስትሪ ቴክስት ቡክ ዩኒት 1 ፔጅ 19 20 21 22 23 ላይ ይገኛል። ግን ወደ ዛሬው ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት ባለፈው የተማርነው ስለ ማክስ ፕላንክ ኳንተም ቲዮሪ ትንሽ ለማስታወስ እንሞክራለን። In Max Planck quantum theory, definition of quantum world በደንብ ተምረናል። definition of quantum mechanics or quantum theory በደንብ ተምረናል። how quantum theory or quantum mechanics was discovered የሚል በደንብ ተምረናል። principle of Max Planck quantum theory በደንብ ተምረናል። quantum energy definitionን እንዲሁም ካልኩሌሽኑን በደንብ ተምረናል። ሶ ቪዲዮን ቼክ አድርጉ፣ ይጠቅማችኋል። ሶ ይህንን እያልኩ ቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንገባለን። የዛሬው ትምህርታችን ስለ ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት ይሆናል። የቶፒክ አጌን ደግማለሁ ግሬድ 11 ኬሚስትሪ ቴክስት ቡክ ዩኒት 1 ፔጅ 19 እስከ 23 ባለው ፔጅ ላይ ይገኛል። ሶ ሌት አስ ፕሮሲድ ቱ ዘ ቪዲዮ። ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት ይላል። አሁን ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት let us start from the definition። ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ነው። አንዳንድ መጽሐፎቹን ካያችሁ ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት is experimental። አንዳንድ መጽሐፍ ካያችሁ ደግሞ ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት is a phenomenon ይላል። ሶ እቺን ተርም እንጠቀማለን። Photoelectric effect is a phenomenon in which electron is ejected from the surface of metal which is exposed to the light. ማለት እዚህ ጋር ላይት አለን፣ እዚህ ጋር ደግሞ surface of metal አለን። then when the surface of metal is exposed to the light, electron is ejected. Electron is ejected from the surface of the metal. This is the main principle of photoelectric effect. Here we have a light or energy. Here we have a surface of metal. This surface of metal may be any type of metal. So when it is exposed to the light, and the light or the energy moves like this one. Particle like in photon form of movement photon, or in the form of energy packet. Can say in the form of energy packet. It moves like this one. Light or energy moves like this one, and it ejects this electron from the surface of metal. እዚህ ጋር light or energy መቼ ነው ከሰርፌስ ኦፍ ሜታል ኤሌክትሮን ኢንጀክት የሚያደርገው የሚል ደግሞ ትልቁ ጥያቄ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ኢነርጂ ከሰርፌስ ኦፍ ሜታል ኢንጀክት ለመሆን E must be greater than E naught መሆን አለበት። E ማለት the energy of incident photon፣ የዚች ፎቶን ኢነርጂ እዚህ ሚኒመም ኢነርጂ መብለጥ አለበት። አለበለዚያ ኤሌክትሮን is not ejected from the surface of metal። ይሄ ነው። or the frequency of incident photon must be greater than that of the frequency of or the minimum frequency which is required to remove electron from the surface of metal, or we can say threshold frequency. If V is greater than V naught, electron is ejected from the surface of the metal, and if V is less than V naught, electron is not ejected from the surface of the metal. This is the main principle of photoelectric effect. So if a photon with energy less than V naught or V less than V naught cannot remove an electron. Let us see some common terms. ቅድም ብለናል። Threshold frequency is the minimum energy which is required to remove electron from the surface of the metal. Photon, the particle of light, or we can say energy packet. Minimum energy is given by E naught, HV naught.
V naught means threshold frequency, H means blank constant. So if the V is greater than V naught, if V is greater than V naught, electron is ejected from the surface of metal, and the kinetic energy of the ejected electron is equivalent with half of m v square, which is equivalent with hv minus hv naught. ምን ማለት እንችላለን? work function ማለት እንችላለን። So kinetic energy of the ejected electron from the surface of metal is equivalent with hv minus hv naught ይሆናል ማለት ነው። ያኔ ኢነርጂ ምንድነው የሚሆነው? kinetic energy of the ejected electron plus hv naught ይሆናል ማለት ነው። energy of the incident photon which is applied from the light or the energy. This is the basic principle behind photoelectric effect. So again, we can from the theory of relativity ያለን ማስ ደግሞ የማለት ኢነርጂ ማስ እንዳለው ያሳያል። then replace እናደርግም again we can express like this one, mass of the photon h over speed of times lambda. ሌላ ሳመራይዝ ማድረግ እንሞክራለን። አሁን ሶስተኛ ላይ summary of the blank work and Einstein ሁለቱ ኢነርጂ ኳንታይዝድ እንደሆነ ኮንክሉድ አድርጓል። it occurs only in discrete units called photon or እነሱ አሁን ኳንታ ብሎ ነው ያለፉት፣ ግን ይህች after 10 years ናት ፎቶን የሚል ስም ያገኘችው። again light has wave property as well as particle property እንዳለው ኮንፊርም አድርጓል ማለት ነው። This is all about photoelectric effect. Let us see some practical example which is related with photoelectric effect. Compare the wavelength for an electron mass እዚህ ጋር አለ traveling at the speed of this with that of the ball. mass እዚህ ያለ wavelength አሁን ምንድነው የምናደርገው? ይህንን ለመስራት first we have to calculate the wavelength of the electron, the wavelength of the ball. Then we can compare with each other. የሁለቱ wavelengths ካልኩሌት ካደረግን በኋላ ኮምፔር ማድረግ እንችላለን። ላምዳ h over mc ይህንን ተጠቅመን for the electron wavelength ነው የሚሆነው ካልኩሌት ሲታረጉ ቀላል ስለሆነች፣ for the ball ደግሞ wavelength ነው የሚሆነው ካልኩሌት ሲታረጉ። እቺን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው እዚህ ጋር ከዚህ ነው ድራይቭ የምናደርገው። ሶ የሁለቱ wavelengths ካልኩሌት ካደረግን the wavelength of the ball is greater than that of the wavelength of electron or the wavelength of the electron is less than that of the wavelength of the ball ብለን ኮንክሉድ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ ጋር ልምጣ እስቲ። The maximum kinetic energy of the photoelectrons which is emitted from a given metal is 1.5 times 10 to the power of this one. This is a kinetic energy which is given for us. When I light this wavelength አለን shine on the surface አለ። አሁን እቺ ቀላል ናት። ምን አለን? kinetic energy አለን፣ ሌላስ wavelength አለን። then calculate threshold frequency, then calculate lambda naught which is associated with threshold frequency ይለናል። ምንም እናደርገው kinetic energy is equivalent with hv minus hv naught ብለናል። so አሁን ምንድነው የምለው determine threshold frequency ችን ነው determine የምናደርገው። መጀመሪያ kinetic energy ያለን hv ማለት ደግሞ hc over lambda ነው። kinetic energy hc over lambda minus hv ችን ካልኩሌት ስናደርግ ምንድነው የምናገኘው? እቺን ፎርሙላ ነው የምናገኘው። hc over lambda minus kinetic energy over h ሪአሬንጅ ካደረግን በኋላ ማለት ነው። so ሪአሬንጅ ካደረግን በኋላ
this is a threshold frequency ነው የሚሆነው calculated ሲሆን so ላምዳ ኖት ደግሞ c over v ኖት ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። okay next exercise 1.5 the following are representative wavelengths in the infrared, ultraviolet and X-ray region of the electromagnetic spectrum. 1 times 10 to the power of 6 for infra, 1 times 10 to the power of negative 8 for UV, and 1 times 10 to the power of negative 10 for X-ray. ቀላል ነው። ምንድነው የምናደርገው? energy of infra is hc over lambda, energy of UV hc over lambda, energy of X-ray hc over lambda ነው። ፎርሙላ ተጠቅመን ነው ካልኩሌት የምናደርገው። c አለን፣ ላምዳ የኢንፍራሬድ አለን፣ ላምዳ ኢንፍራሬድ፣ ላምዳ UV፣ ላምዳ X-ray አለን። ሶ ቺ በዚህ ፎርም ነው ካልኩሌት የምናደርገው። ሁለተኛ which has the greatest amount of energy per photon ይላል። የካልኩሌሽን መስራት አያስፈልግም። ምንድነው የምናደርገው? the relationship between wavelength and energy ነው የምናየው። so እዚች ጋር high wavelength ያለው high wavelength low energy ነው ያለው። low wavelength short wavelength ያለው ደግሞ high amount of energy ነው ያለው። so this is short wavelength high amount of energy ያለው short wavelength high amount of energy, long wavelength small amount of energy ነው ያለው ማለት ነው። so this is X-ray high amount of energy ያለው። least ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? infrared ነው የሚሆነው ማለት ነው። least energy infrared ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሁለተኛ a clean metal surface is irradiated with light of 3 different wavelengths ይላል። እዚህ ጋር kinetic 3 metal surface አለ። እዚህ ጋር 3 metal surface አለ። a clean metal surface is irradiated with light of 3 different wavelengths, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Kinetic energy of ejected electron, this is kinetic energy 1, this is kinetic energy 2, 0, this is kinetic energy 3, which has the shortest wavelength. shortest wavelength ማለት highest, shortest wavelength ማለት ሃይ ኤነርጂ ያለው ማለት ነው። ሃይ ኤነርጂ ያለው ከነዚህ ይሄ ነው ሃይ ኤነርጂ ያለው። ስለዚህ ላምዳ 3 ነው የሚሆነው። which has the longest wavelength, longest wavelength ማለት small amount of energy ያለው ማለት ነው። እሱ ደግሞ ይሄ ነው የሚሆነው 0 ኦኬ። ከዛ determine the threshold frequency for this metal ለሶስቱ ይህንን ፎርሙላ ተጠቅመን መስራት እንችላለን። ቪ ኖት ደግሞ kinetic energy ለሶስቱ ሜታል HV minus HV ኖት ዘን ኤነርጂ ለሶስቱ አለን ቪ ኖት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛ ጋር እንምጣ እስቲ። the minimum energy required to cause the photoelectric effect in potassium metal is 3.69. this is E naught is equivalent to 3.69 times 10 to the power of negative 19 joule. E naught. Then will the photoelectrons be produced? okay when ምንም ሁለት wavelength ነው የተሰጠን 520 so ምንድነው የምናደርገው? ኤነርጂ ካልኩሌት እናደርጋለን። ኤነርጂ አት 520 ካልኩሌት እናደርጋለን። እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? hc over lambda ተጠቅመን ካልኩሌት እናደርጋለን። ከዛ ግን ኤነርጂ አት 620 ካልኩሌት እናደርጋለን። ደግሞ hc over lambda ተጠቅመን ካልኩሌት እናደርጋለን። ከዛ if the energy of 520 nanometer is greater than E naught
energy of 620 greater than E naught, electron is ejected from the surface of potassium. If it is not, electron is not ejected from the surface of potassium. ይሄ ነው ጥያቄው። ግን እናንተ ደግሞ እቺንም ጨምራችሁ ስሩ። እቺንና እዚህ ጋር threshold frequency የምትል እቺን ሁለቷን ጥያቄ ስሩት። ሌላ ኮንሰፕቱን አይተናል። Thank you very much. Next we will start quantum mechanical model of atom. አመሰግናለሁ።